Tayari West irakaritu twakutanyero mukasheshekeri program no kubiri umutebe kanisa ndi Boaz tumwesije izane biro 15 yo kwezi kwa kashatu mwaka wa 2025 ntwenda kubakira program eji kandi izoba nteraganira ahashonga ibyo bwegese nabanyuma tuganiraho nibyo butegeke program eji kubiri nza kubantu tuganira ashonga ibyo butegeke ashonga zibentasia abantu n'intunguka kutwara hamwe kandi nyuma abazyo minister w'ubwogezi kandi nihanga konera bugereti kata Museveni ibendero mukoro gwo kushoza ibya Girombe Buzo y'ikibine cya sine ya mukaga abo mwaka wa 2024 mwaka ukwire kandi twashana wabana yaceka gakena igana bakahika bakoyongerayo okushoma ba diploma na degree omatendekero agahiguru okutwara hamwe twatwina abana bakwingana emitwaro nke 10 abastamire bigezo ebyo kandi abana bayibari bingi bari abana ababojo kandi ababishiki barabacheho konka tugire kwetegereza generate washanga ngo okuri Gerard Dan no karacho dongo mukuru w'eminomo omukitongore cy'ebigezo cya UNEB atugambire ngo abana bingi bakwika emitwaro mwenda bakorifayingire baza kuba nabazo matendekero agahiguru ako bakozere 3 principal passes aha mashomo agari kwetenga omwana gumizamu nababa kozera hashatu kandi ejo na highest achievement aha A level nk'abana bake abagwire abana around nkaro 16 abo bagwire nabakwetenga garakamu ebigezo ebi nebigezo byo mu rwa kashatu kandi bikushembayo ebikutebekanisa kwa UNEB tukabanza kwakira ebigezo ebya P7 tuje twakira ebigezo ebya sine ya kana nabwe echo ejebere phase ya muhero abo ebigezo ebikutebekanisa kwa UNEB ekini kikuru abo kuba ihanga okutunguka no kushoma kwariyo nikwe bugenda hamwe mbene zantu wenda twetegereze obwegese bwitu nubutambara buta result says nizamanyisa ki competence levels abana bitu zirista okuba basa kwetegereza shongeji twareta omwami mwebaze ogwakana ku bwegese omurembo orwambarra kunkata kahumura nyine omukuru Anselm ndikora korgar bajuruya pero kayo narwo mu kigombe cya FDC obone nyanjuranje taboneka konka bwanyuma ya Francis twine MP wa Nyabushozi onere Wilson Kajwenge kandi bwanyuma iye twine onere Buhabataywa MP obantu bakashongi mu district ya Kiruhura ngenda kwereza abantu banje omugisha baturamisiho ntobude kikemwe umwami nari babateye batwakwakira abantu baterenda musyo wabare munongo mutebe kanisa amazina mwagahora kandi mundeba nyataye bwabati mimba parliament abishaza ya Kashongi abo kutureba kandi abaturikize twashimiye ko bari imwe mutegereza umuramo tubase kugambaho abwo intunga kayiti yihanga wabare munongo onere Wilson Kajwenge abantu baterenda musyo ni nyenda kwakira babona bari ha mu kutugu aha television yite ya Tayari West nashimira kuba nimo mukashesho mu 2015 nyenda kusimaranga bwiki reka twajane turibo kutwahana ubwenge umbikwatire no kutungura hamwe no kureba umutindo gw'ibyo bwegesha hirwa hiko mu ihanga eyiturukurga eyiturukuza n'iki tugendereye gukora kamasimu twakwakira katekateke ngo abanyabusozi na munonga abo bona abanyabushozi niyo narga umukashesho mu akajora kana kagwa namazima barire kurungi kunkaba kwa baterere je ni muntu bashabira ngo mbeje umugina ya Francis twakwakira weba munonga mutebe kanisa nyenda futwara mu gishogu kuramsya abantu tureba aha Tayari West kandi no kutabarsya abazire kutabarsya abana nangwa nabebembezi bona mu muringo yabo aha wa results za USCE ngashe za senior ya mukaga izushire kandi zinkuteka ngo kutwijanza kuziganiraho kandi achievement mpango aha wa government kureba ngo ikintu kikira emitendero yona yo bwegese hati ibyo mwaka ibyo 10 byona bishire bwenu okay antwenda
congratulating n'ingashi Thank you. tabasi ya government okora mu kira cy'ikirizi Anselm abantu batere ndamusyo abakutureba aha Tayari West nivaro mu gishogu ukubara museho tumirire muta kandi omukire nuko kamwe ukorusi abana ba senior ya mukaga results zibatungire ukuzizire kubona amazina ngagondi yarinitwe Anselm Mundu ukora ndiyo wa FDC nindigibanda kandi umwembowazi niza kwesimba ntebe ya meya omuribanda municipality ahabwe nshonga zanje ngo muntu na nabwe nshonga z'abantu abundi kujwekera abundi kushaka kucicera so abakutureba turebe kandi mututega amatwi obare Anselm ndikora so abane mutwari 14 rukumi rwenda cyenda na mukaga bakayandikisa kuri byezo umwaka guhire wabagerageza n'imitwari 11 bitanu mukaga na mukaga ababibe handikisa umwaka gwe 2023 so habiro kweyongera n'abana bakwingana emitwaro 3 rukumi 2023 and abana ababishi bakwari emitwaro mukaga rukumi rwenda tana mushanju abakwingana ibice kana bishatarigana kandi abana abojo bari emitwaro 8 ashatu na mwenda bakwingana ibicueka atana mukaga aligana and eventually abana bashitamire because hinaba ko yandikisa then hinaba bakushitamire bigezo abana bashitamire bigezo tukatwine emitwaro erikwingana 14 arunana cyana na munana wagerageza n'emitwaro 10 kenda bena cyana na mukaga abashitamire 2023 and kokuza kwitegereza ushanga ngo abana bakozere bigezo umwaka wo gutabakozere je nkabe 2023 konke kirungi abana binge bahikire 98% they do qualify ogumiza mu bwegesa bwabo nanyira kutandika na educationist umwami tumwebaze Francis results kuzukushohora zikuratine bazotereze your own overview what do you make of them ni ritual narechine impact on how we proceed on development yetu ngoba munonga ntebekanisa tukatandikana n'abana aba P7 cyamushanju twashoza results zabo twazireba kandi bahumuka twakurasaho senior ya kana P7 n'umukukubanza hagati P7 senior 4 yakurataho hati twaza aha senior ya mukaga bona nuba buzubwa umubiri butarushana kandi bizasizishora umubiri butarushana nangwa nekebera yabo yarushana so ikintu kibanyoreka ngo ihanga ukuri kubatebekanise by'ubwigise bwari nirgendero matendera ohumurikisaba ojo humurikisabandi ojo humurikisabandi so twine nangwa nivuze bindi ebyaba technical ko kati twaraba munonga P7 senior 4 na senior 6 so universities nizihumurika bwanyuma abari senior mukaga universities and institutions aba senior ya gatano bahumurika bwanyuma aba senior yo kubanza bahumurikira so ni obteka education kugira ngo ecyo kibeho abana bagira ubwo level ubu yahumurika n'indijo uyakwata so tukugira ngo bakagize ngo izo barumu ibyoda byashwa ecyo kubanza kintu kukibasa kwenda amashomero kintu kukibasa kwenda abazire umutebekanisa so umuteka government ishinzwe kutwaza ibyo so Francis cyamusanga byashobora bitegereza hije byasine yakana twaganira munonga twabarabara mwaho numanya question ya result 1 burishumero karanga ngo hati rekolise first grade naho twine bya A level omuzira kayitegereza ata age transition necero kumanyisa akwetegeza ko mwana umwana kurgahi ecyo kwanza umwana kurgahi dara kuzaharindi
n'ekintu ekyonomu ningashi eky'omuteeka transition nangwa itwakwentereho munonga n'egi ya new curriculum abaana kuruga omu bwegyese obubiire buriho obutweta academic performance hatukaza hariho obutweta competence based omwana okwakugushikire omu myoga okwakugushikire omu kwetegereza kutari kugira ngu nibi twireho nka hata abasiniya mukaaga ebiri academic performance omwana ashomire ebintu ebi bamushomise nabyijuka yabihandika yabika konka hati obwegyese oburiyo bwija obutwahika aha siniya ya kataano bwenu bugira ngu omwana hiine emyoga eyayegire hiine okwetegereza okwagize okurugendo nahari nabasa kugira eki yayekorera so ate egyo niyo mpinduka eriho so nk'omuzaire ahariho oshemereire kuba nomanya ngu obwegyese obwa kabiri tukugira obu turiyo niturugamu hati twasigaza omwaka gumwe ogwa siniya ya mukaaga yasigare konka ahasigara tusa kuba turi mu curriculum ensya tikikumanyisa ngu obwe ebyakare bikaba biri busha tikumanyisa ngu bikaba bitiine mugasho no konka entwaza eyabiriho obwire obwo neeza kuhinduka tuze omu ntwaza ey'okugira okwetegereza kw'omwana yaba nashoma kuruga aha level y'ahansi kuza haiguru omumanyire aha siniya y'okubanza eya kabiri eya kashatu and so on hati ekibiire kiriho hati nk'abo basiniya mukaaga tumanya ngu bahikire konka nibwo twamanya ngu bahikire twire nitubageza kumanya ebi bakumanya ebi batuye nibashoma yaba babyitegereze nga batabyitegereze konka hati kikuza kubaho n'okugira ngu at every level nituza kuba nituba ngu omwana nayitegereza ati omwana nayitegereza ati then aha muheru nangwa wamwe nibaza kukwara bashobore na za certificate ezitari za performance eri academic kureka neza skills wabare Francis honorable Kajwenyi omuhangahi abana approximately million nk'ibiri bakutandika icyo kubanza aha cyamushanju hakora between emitwaro nshanju n'emitwaro 8 siniya ya kana hamara around emitwaro 30 siniya ya mukaaga hatukira emitwaro 14 twine namba mpangu etakuheza cyamushanju eventually etakumara siniya ya mukaaga aba bana bono babari ahi what happens. Thank you. Ebare ecyo kubanza mu nsasire nyenda kutanaho kake kana ubundi kikirizwa mu kiganiro nk'eki abantu bari kwingana batubona twena tukashoma twaheza kushanga ngo hati ntugamba ahabirigiro mu bibuzo nyo ningira itwe nkihanga nk'abantu tunkabebembezi tunkabakore biragero nyo na mugenzi wanjye tayebwa tugambe aha okuturu kushomesa abana bitu omwana ogu ashomere kukora ki aherize cyamukaaga mbwe ninyowe nko mwebembezi w'abantu banyabushozi kandi urukore biragiro kandi yose nindeba itwe biturukurabamo abazeire no bakuretera umwana wanje ngugu mutungiro murumu akashoma yaheza akashoma yaheza teine murumo kandi ikindi kurabamo nicyo mugenzi wanjye tayibara kurabamo ni mpamyongo ni mumwene umwana wanje akashoma yaheza mutungiro murumu akashoma ki aho ntwari ikibuzo hata aho nyoni ngira ngo niyo tushemeye kuba ntuca discussion yitu nkihanga education naro kushoma kushemeye kuba no umuntu na kuguka narga umbutamanya nazo mukumanya ukora mugasire kukagasira nihanga ryo iryo niyo education wabera atari kumanya kuhandika
no kushoma ashome kandi ahandike wabera atari kumanya gukora meza agikore wabera atari kumanya gukora esati agikore wabera atari kumanya kunogora nogore ukuntu ko kushoma kunkitwe abanyunyuzi bakaturetamo okugira ngo okushoma ko kubanzo kwabo kukakuriyo kubayamba gukora imirimo yabo yo kutinyunyuta kora clerical work okutafuta kuhindura no kubahandikira aza twakora nshobe kubaza kugenda babiturekera twabana icyo twatwara nke education mpaka hamuhero so tumazire imyaka mingi tutakihinduiremo nambe nyenda kusima government ya National Resistance Movement President Yoweri Kaguta Museveni na Mama Janet ahabo kuhindura curriculum mu education kugira ngo abana bashome ebibara kuza gukora bashome kumanya tabo kugira ngo kushoma kugira ngo yatunga certificate kandi atene cyara kumanya so qualification cyo nani nyenda gamba hato mwana qualifying to do what ashikire cya mukaga ashikire university so hati icyo tubana icyo twatahamu yisho ahirize cya makerere aza makerere kare bakaba cyite cya makerere ashikire cya makerere agire imbara university kunka twamanya agire gukora ki umuntu afunzo mugorra azo mukafuna atunda amatungo je embuzi buri kimwe cyona ngo mwana atunge degree umwana kiza kutunga degree yaronde cyo gukora kibura kandi wareba amahanga ka flashback ka cyamahanga go kujya mu gakiza yo kushoma okurungi okwino mugasho ihanga nka Finland ihanga nka Singapore ihanga nka Korea na Japan tabarukhereza nabana homework Finland imwa bashomera mugende mushokore research rero umwana na maresha ahina ahishomero 4 hours they are done kandi izo gize amaresha ahina ahishomero eshayemwe n'ikicweka niyo kushemerwa so shanga umwana izo beri yakabiri nahinda ngo azahishomera kwa niho kushemerwa kuri konkesha hemwe n'ikicweka shahibireze bamushomese cyo gukora so buri mwaka ukwijana banayongera hakiyashomere nayongera hakiyashomera kiza kweza nkasini ya mukaga kwereriye muto kagikora kwerere computer shohora kwerere kebo shohora kwerere meza improvinga ikiyashangire bakozera atakizire akitumuti to my question now now your question mu Uganda abana batandaka binji miliyoni mushanju bahendera bake ebikuyiha abana mu ishomero niki icyo kubanza reka tubere abamazuma okushoma kwitu tukucire business so nubari mu school fees simple kwita abana ekikubiho mu ishomero no school fees ebicero ebyo mu mashomero nicyo kurebera government yone jangu burumuruka abe hari mu primary burugombora abe hari mu secondary ikigendero cyecyo niki umwana be nararo mu nzu yishe na nyina agenda za hishomero ashome agarucyo muka hatwakwa na geratio yanashashora school fees inche ezo kushoma cyonka atateri mu za boarding atateri mu zibyo kurya tyakurga mu ishomero abo school fees abandi no bargu mu ishomero ahabo kwetegereza kuke kwabazire karakariya kishiki mutabano watumwe baze akija ku yare tenteze mukaga nare mbuzi 10 akahereza icyo nacyo nikiha abana babishiki mu ishomero abandi no biha abana mu ishomero ngo babakwatse mirumo uko nakono kwetegereza kuke abazire bitu bakireke abana babareke mu mashomero ko abana kwako ari mu ishomero nubwo arukukuraje nubwo arukwija kugiriro mu gashonye ncakare so bikwiha abana mu mashomero nibyo abamwe barwara konkabono bake abamwe abazire nibaba batari kukifaho itwe nkabebembeze ntubantu bireba buri izoba aija kweturira kujya tinyowe tatagize ngo ndongerayo kugira ngo school fees buzire nangwa kunkata kukikunda mbwenu mu rumo gwitsunugu abana tubareke mu mashomero ebishare tucendeza habishare za boarding tucendeza ha za boarding government na yitu ku itonkaba abakoreberage turebe ngo burumuruka gwazamu primary nangu miruka ya hata na yahate hanguhire nubu yakuba primary yo muruka nayo tikimara shana hazimu primary nyingi exactly buko banko mu ishazeri yawe eri ya Nyabushozi aregombara mageta kenshonga ino muruka mbagwita rugongi gwine byari 14 n'amazu so byari 14 toka beza primary school emwe they can't be kanko icyo kureberaho ki umishazeri ya Nyabushozi aramwe gomborano bageta Nyakashashara ino muruka gumwe
kuruga ahiguru kutaha kundi ni kilometers 45 Okay. Thank you. Kwa Nyakashita. Okay. Nyakashita n'uruga Nyakashita uvuga kilometers 35 uri kuzaha nyanja. Thank you. Mugatogo na wata primary school emwe negireta. Onore butahibo. Okushoma kukabe kuri access umuntu ahikeyo competence amanye completion ahezi. Speak to those three omu context yitu na munonga gashongeye yorukuruga access. Obare munonga konka ntakagarikira mu kibuzo cyawe kandi kimuzagarukamu nyenda kukona hashonga ya honorable yagamba niwe nitekateka ngo omuhishomo ntatandika miliyoni mu y'abana bahenda barigana na numoko seni ya mukaga hazonyo ni nyamukikire tubura bana bona bo kutandika kugumiza mbakahendera ahabo kuba icyo batakwija kuhenderera nicyo aragaye byakore mu fizi n'ibindi inshomese yitu ino mu Uganda ne inshomese abana abo kwija kutunga karara ku jobs kandi emirimo yitu ino mu Uganda ni economy yite kwe kwingana abana bashomeri tuyine emirimo mike iri kukira abana bayizere bata abashomeri bari bingi Economy ite kuzara mirimo. So nicyo ro kushangira ngo tuyine abantu bingi bashomeri konka batinde ki batine emirimo nahabwe icyo essence yo kushoma kuona icyango kitwenda mu kushoma na munonga kihangere yondo tunguka Uganda no kwihamu obutamanya literacy kandi okwihamu obutamanya to kwetaga kwikaseni ya mukaga ngo yihamu obutamanya ko kweze kibina cya mushanju wabasa kumanya kushoma rujungu no kushoma cyandikiwe no kwandika no kusayininga utagira ifitera kinkumu njumanyisa ngo butamanya bwagira bwagenda nabwanyuma ko kweza kurwo butamanya no basa kugenda otandike okoro kundi wareba uko kubasa kubaho futaruja ngo ushomere kararo ko job kugira ngo banze shumiye gamashomo g'abajungu baturetire wikumiseni ya mukaga nogana ko kagangara kamuramwa gwawe ikibuzo wagira ngo no shoma kutunga competence No banzozayo access. Access Ogezayo teka ngwayega then umarira mbweno kushoma kuruga kare kafutura insiyo na hehangirwe okushoma kafutura konka abantu bakabashomaki ko kuba wabirozi buryo muhingi okozarwa abazire vuga kwegesa ushoma kuko imirimo yo gukora yo bahingi ukiza kugera bamo ushanga wo mukugu umuziro wakibanaragaho uzumbigire ibi ukora ibyakwegise ukuntu ushoma ko kuba wabirozibwe uryo murisi umwana akora atandika kwega imirimo yenti umuzira kibanaragaho amuzumbigire hato kukubona niki intani se yabireho no kugira ngo abajungu kubarese ro kushoma kwabo kwenda kugira ngo abantu bakore imirimo y'ibembokora twahinduraho hato arga kushomeso kwito kutabiye kuturaho twaza kushomeso nicyo kurebera harimo ubwirobu harimo disparity mpango nozaro umwana nyoka tayibonka kurum kuhinga na kurum kurisa nimbe manya nugo mu gukora kandi business yinyine nyena ngumwana ubunazara kateko mu mashomero nyinshi akari nantarho aija twari umurimo gwanje kandi kitakubasika aha ko tara trainingire tinda mushomise kurugo mbuto ngo akora umurimo gw'inzireta ubundi ukora so distortion yo kushoma ikareta abajungu tubatushomese ibintu ebikutugasira ebikutwa skills zo kubasa kwibisa so access namazimo umuntu wena shime kutunga access akatandika kushoma abo kwenda kubingo butamanya konka competence cywihamu hate cyo ntigira ahabo kubebe abajungu baturetera ibyo kushoma bakaturetera ibyo kushoma kandi bikurigira amagezi g'umuntu hato buri yomwe tayine magezi go kwingana comprehension ya buri yomwe te kwingana ariho kwetaga kushoma ikintu mirundo mukaga yaza kukikwata ariho kwetaga kushoma umurundo gumwe yaza kukikwata nicyo kurebera n'ibiti kushoma kushanga byabura kushana so icyo nacyo then ukweza ni ingaruka ki honorable member yagamba
kuwaheza waheza ki icyo waheza nikikwereza icyo gukora nyowe nyina hakagisha kake tinkumanya umwami Francis ntwasa kubona twinga no mu myaka konka nyowe gwiro bunaheze cyamushaje nkaheza mu regime y'uyabe woheza P7 wagwa ukagaruka mu wako tuyiriho kuza amashomero agabenga kera yo kuba mabi ekere sentikagwa ukubushenyi na za old Kampala amashomero agabagarumanje kare za Ntare na Budo na Kisubi n'ahandi kuwabera wotine viri ananitano ninga viri 50 ko utazantari kwa wotine viri 17 ninga viri 10 akoni yabere first grade ifutani cyari viri 10 uko utaza sentikagwa hato kibutagira mu mashomero ago haririza kudabura hato kidabura wagaruka mu wahika uzantari ukidabura wagwa wabaso dabura waka hato kigwa uyikiriza manya ngo kushoma kwagera wayanga hato kushoma kwa yanga hato genda ukwate fuka yawe ukwate nkoni yawe urisa umanya ngo kushoma kagera kuta uriza kuja kushomesa umwana uburazari charenge mpango yitwine hati kandi habwenshi na nentasi ya Uganda n'ikendera abo gukora kuki umwana nashoma heze cyamushanju no bwagwire azumusinisha azumusinia agwa agarakaza umuhaye argo muhaye agwa agarakaza omu institution ashoma diploma ninga degree hati byona cheza completion ide yogamba aisha ikipapura kine konkati kumuhisa mu rugo aho kwa question ushumiriki so nuko kushuma kwita distortion yikwine kandi ifite gatatu mu continue rukihanga turi aha tayari west on program yito kubiri umukashije kari izoba umwanjozi wa program ndi Boaz tumwesije kandi nyine abakuru nyine MP wa Kashongi Honorable Habatayebwa nyine MP wa Nyabushozi Honorable Wilson Kajwenge nyine umuhango byogogese umwami tumwebaze Francis hamwe no mu FDC ansire mu ndikora umwakogo hine kitarebere abantu batekere bugenyi bwa nyuma ya results ya senior yakana because zikija zitakutugambiraje uba aine 8 nare bani kuba kuzobara kubona umuhimbo kukacendera abara mutekano sa program cyo wabuze cyo hati wageragerana sa cyo kubanza ihangana resi yona ukurga harengo rweru kuzaharengo rundi nikibaho ahabubwegese kigaraka kibaho ahabwa amagara nahabwe cyo ikintu cyo ne kikuba kikwatirine no bwegese ninge kikwatirine n'ibyamagara waza kucwamo ejo muyona note ko kubanza waje cyokera waje gendesereza buri kimwe icyo rukuza kuteko mu nkora kugira ngo icyo rareto misho gabantu obaretere programu eyo rushuwango inaheru aheru kubiha na naheru kubateka ko rukuza kwetegereza ushangangu amahanga agagizira higaraga kagera higaza nigasharaho gagira ngo ito Japan turiya ba technology itwe Netherlands turiya ba agriculture itwe Israel turiya ba nabono shopping technology bya mobile money systems zibakoresha banka ezo zona na technology yo mu Israel koka ko rukwija wija umahanga gitaga Africa na Uganda gitwariremo hati itwe programme zitu nezo kupaza barukuza kureta eje nkora nubwo rukureba ngo bantu baracengere results enkora yonke yanyu karicura mi baresire tubarabandize kugetegeresa abashomesa kandi nabo bonka abagitiro mu nkora na nabayikirize ngwebeho ba members ba parliament na nabe education nabandi bubonka bakaba batagetegerize turukuza kutandika enkora yanyu karicura hakabaho mushomo bukaba hard review abantu binji bijamu hazo mumbayizero mushomogo akaba ari ya person wawe na tu South Western region bakumwita kwicereza Alex no witu wibanda hatkuyargireyo tukaba ntuganira nambuza bigenzire bita
yangira tukugambira amazima tubugumire atako kuba ababire no batu training abonka babiri batakubyetegereza atukumbire no mba pressing ebuzo bakugira ngo nimwe muri abashomesa mugende no muza kureba ko muri abashomesa so curriculum yatandikiraho nico rukurebera tubire tujimazire memi yakena konka naha muhirwa umwaka gwakana abazire babiri batakwetegereza results ahabwo kuba abana reports no shoto bakaba batabahereza reports kandi kube babire bazibaha ushanga nazo zitakwetegerezwa nkuko wabiro banomanya nore reports z'abantu zita bashomire nyumaho tukatugendera reposition ubwire kubwagumira no buhinduka ati twatandika kugendera hari grades so hatu grades zirigireho baturetera ebitarukwetegereza nabo bonka ebibatarukwetegereza nico rukurebera nka hati abana ba A-level niyo curriculum bagitandikire no mwaka ugo amashomero aga secondary schools agine A-level gakahumurka ebiro bishatu byo kwa kashatu konka garukumurka tari hishomero na rimwe eryabire rine textbook yona ya A-level kugahereze kumurka tumazire esande nkemwe bakwata textbooks bazisindika mu mashomero konka nabwe tubasindika hard copies basindika soft copies aha masimu so eco cyo kandi kikoreka ngo hati curriculum meje tugitiro mu A-level twabiro rede twine emyakena yo kweteka mu A-level kashanga abana bakuza kumurka konka ibintu byone biri kwetengesa bavyine ubwire bukija bwashika bashika kumurka batine textbooks bazi basindikira amasimu amashomero agamagombi aragata kwa accessinga printing services tinkwamya na hatingu ba printingira utu notes za syllabus ya A-level subjects zona kandi kabajangwa abana bashikire onarewe nico nogamba aka nahura mugenzo wanje kuruno jangwe byaragamba byona namazuma twakubereye reports zo kugira ngo abana bagwire ahabu kuba abashomeshe n'abashomere twara kwitegereza curriculum hatkanu bajangwa abana bagwire no bake kukira babwire no bagwa kandi wabo nkiri cyo takko narebere ko tahendeka kanci kuyambe inyuma ho ukabohurangu abana umutwaro gumwe biziro mu first grade abana 15 bayiziro mu second grade konka hati omukugradinga bakwasire first grade bakwata second grade bakwata na third grade bazikora gradage yemwe bageta result 1 so hata na no mwana ugwiro ryo mu third grade iyo kukureba yakuretera result 1 na no first grade ine result 1 iwo comparinga nko muzire ninga wa comparinga nkishomero ogiro tabana banje bashikire ahabwo kuba washango ina ahabana kikuma bashitamire washango ina bana kinana baryo mu result 1 konkabo kinana ba result 1 oyinemu batano aba first grade obunda bandu bona bar third grade ati wo kibagita hamwe ogira ngo no result 1 so ati kikoreka ngo omukugradinga tubara no bareno bagamba ekintu kya competence omukarichura mejeruho noreba ngo omukugradinga still tubara tuberire kiriya kugira ngo nomanya umwana wawe akaba competent kushika harengo ki hati byona bakabikwata bakora ki babizwanza konka ekiri kucira kukanyisa ebintu ebyo n'ekintu kimwe parliament eri kubaga amateka n'omwoga gwawo okushitama hamwe na ministries zona oban education oban health oban transport mwene yona bakashitama bakahazana kureba ekineki twabitwaza tuta konka tukiza twageraho tinda tinkumubangu eto mu gishambi obanche tenta twayeshanga ngo minister of education no muntu owotaka holdinga accountable kugira ngo nabyagenda kubi ninga na wabo tabicengire tukabasa kumweta akakushobora bikagenda bita ahubwo abantu ba member ba parliament parliament basiyamwe myakena minister of education utwine no kumuvetinga tubara muvetingira akaba ari hazumu speaker yagira atmama nshikiriza bo mu mateka yes tinyangire nshikiriza yagira atmama ati mwe ntwabantu twenda tukurebeho konka mwe twakore twakwicereza
Madame Janet yaba minister. niyo bigambo speaker yakora isenga mama twanzana twerebeho iyo shoko ryo mu vetting committee obere mnonga omukazi yahendera ki ari minister nubwo akuba bine kiba kwenda kubuza ondo kwatirine na education tukubasa kumwetakisha imwe mwamwine kimukwenda numurabo mu covid test manyamurabo mu rwanzuruha mpaka mugenda mbanyimwe mwamushanga hiyabeto banukororo obanentebe so hatabaho gapumpango eyo kwa accessinga umuntu arkwebera minister to enkaryo ministry ariyo other three ministers ariyo primary ariyo higher education abanyankore twine fomu ngo musigire takunaba bigire byona so junior minister ayina haru kubanako nangwa ukongera hendera answer ndukhendera chikarigana kuba haru munywano wito guhonare bukajwenje nakuraka chiko ka security parliament defense and internal affairs CDF yagenda yatwitinga byakutwitinga hari Kenya bamemba ba parliament barahamwe omushiza mukuru yagira ati ngwe CDF ntukora ki nutumwenda aha aiza shobora ibi byagambire CDF yagira ati mwe tumuri mukanto ayine kigambe kiyabesire kuko nubahonare butinkuza kukigamba kuko ayine kiyabesire yabagira tumwaza kwisha atumwaza kundeba numuza kwijana mwazuza amaju thank you bobo kabaye kazangu ngo nawe yatizire naza kutureba negishaha takabare tubakamurebaga kandi tubine kibakoze so atkuba twine ministry eyebembirwa umuntu tutakubasa kugamba nawe answer mwabra kwezi nefu na challenges Francis abenshi karicura mwensi yakuyizire mutaragire ngo abana tebeka examine ngo mukaricura mwensi konga turekeho first grade second grade third grade so that umuntu arakwe kumanya umwana we yakora akuba kiri nkuko kutwara umuntu nkuko kutwara mawo mu hoteli y'amani rero ukamuteraho ukamushobora egikuzini manu ugirote no baza ugirote hati why should my parent want a lot of explanation kwetegereza umwana uko akoze kare first grade second grade why that change in the wording woman ndonga na ngwani yoni tekateka ntebekanisa tukabiri abo kuba turi mu muhanda tukashikira yitwise abebembezi abutwine mu government abaye batekateka bibigisi bari mu transition yo kushika hakindi anyenda kumanyisa ngo ecyabajungu batuteyiremo turekera okugumaho nekati kuzagumaho noja kuzaho obeho konko bwe kuburahiki owawe shendiki ihwe ahabemberaza obwegiso butwine hati tutukagumo muri kiye ekitwatariki nicyo barigire mukare bubaka oburiya bakabacyo bakacirga mukare nangora n'iki kiturumu tubakira umuhati konka abana tivugira mu byo kubona ubire nanishomaha nashanga hari umwana owatungira PhD ahamyaka 13 PhD ahamyaka 13 at 30 akagitunga akaba professor aha 17 years mwene twakati mbereze zite zo kwanza kaheza senior 60 emyaka 10 mukago bane kumara senior mukaga hati otoratungariye because neshatu ya nasare mushanje ya P7 ya 10 ena ya O-level muga ebiri ya A-level niyo 16 years umwana bane kumara senior mukaga atire cyasho tuni cyora kozere ukatari cyo kwazo imyaka mukaga onyine ukatari cyo kwazo imyaka mukaga so that is 22 years kage wadi gitari otine cyo shomeri up to that time obutine cyo washomeri hatko ngo mahanga gabo kuriya at 17 you are a professor okay so atari kitwereka ngo hakiriye ibindi byirukwisha korwa abamumbantu epfa kwishe kugumirwa kwetegereza konka twatwira abebembezi barugi back to ebembereke ntuza kushikayo umwana ashome akine amagarage ayino bwenge bwe abo mu gasho futari kurinda imyaka tureke kushoma imyaka kureka tushome tutunga ubwenge ninga buhangu
bwo kugira icyo twakora Ora mno. so twekanisa curriculum n'amazima aho muri twaragitegereza konka amanya na biriya hinaho utakubitegereza n'ikishahiye cyane kuko kugira uti otomwana otahireyo AAB anoka takumanya icyo wagamba tarukiza kwitegereza hariho abakiri uyu masaka imagine wetu atarikira sinese Francis kankubutse ku twakugira ngo curriculum mwegi ebetandikira mu primary skills zituru kwenda hand zone kuya kwetandikira mu primary umwana wa P5 umwana P6 umwana P7 yayego mwoga tagwega abwenji tandikira senior 1 wewe nonga when somebody is 15 hari abifitiwe kansizwa tinho kunkanyo nitekateka kuwa kwano habura babebembeza hati nibatya kuba ari cyo barno aho kwata kubasa kugira ngo umwana kwa kasini ya 1 abone kuza competence best ubwo turi kureba rene ndeba social media bakoreka abantu baba China bari mu nasari bafite za chapati bakubazira bakubisha hata icyo kibazo bayisa umwana wa mutandikiraho yakukariraho babusa kweze myaka 16 ntabwo mukugum cyane gukora so abemezi bitu hata waheza senior mukaga hata nicyo bayisa ngo mu university ibintu bitakwiruka Francis tukuza then a P7 a primary naho note ko kubihindura uhindure curriculum twasa babane Francis tukuza kuzomuka humuro kace hinaba kugira ngo government kareta uburyo kucendeza amakuru mabiga abana kugwa now exams kuzkwija tuina mashimerwa tuino kwikikana abagamba batyo how do you answer them hati hagire cyabaho n'abantu acengiye tahe abantu bataye tubagikirizo abantu kuza kwikiriza cengi batari kuri ibirungi byayo ko kama sabaga gogaru tukugira ngo ibi bitirweho abantu bazumuka huki abazumuka ngo bitirweho abana bararwa mu bwenge abarara mu education system bagirwa mu gasho bakibagirwa mu gasho ihanga ryabwe wabare mnonga Francis turi tayari West on program yitu okubiri ndi Boaz wa Mongolia kandi nyine abajinyi banje nyine Honorable Habatayebwa MP wa Kashongi nyine Honorable Wilson Kajwenge MP wa Nyabushozi nyine Omwami Francis tumwebaze no muhango mbibogese akana kurobogese mu remo rwambarira nyine mu ansere mundikora narwo mu kigombe cya FDC twaza kutunga ubutumwa bugufu rero tugaraka tukwata n'indi nshonga utakargaho Jeresime ya 082 09 kinana na mukaga ashatu nitano nange ya 0 09 kinana na mukaga ashatu nitano mwo munugura gukutamise bindi byo
byona. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cy'ahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegese na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro otakakiro mutahuni ya kaberebe okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri nkaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Tayari West irakari yitu program yitu no kubiri ndi Boaz tumwesije kandi ndayayise abakuru Honorable Habert Taibwa MP wa Kashonji, Honorable Wilson Kajwenje MP wa Nyabushozi, Umwami Francis tumwebaze no muhango byobogese akana bukurra no murembo rwambarira kandi Umwami Ansire Mundikora na arago mu kigombe cya FDC nawe tumwina tuganira nshonga ibibwogese omuyihanga. Honorable Wilson Kajwenje no shitamo parliament kandi nimwe mukuhinguza budget yitu. Twantureba kimombe kuteganisa abana bito butaheza ni fees. Konga twine nkora yabona bashome arengoro wa primary no rengoro wa secondary. Chikaite nge sanka sente zinga hi economy to ko kujumanya. Twagera ngo abana bashomere busha esente zone zikuya abana mu mashomero government ezerize. Okay, echo kubanza na nakigambira aha ngo kushoma kukaba business. Buri omwe yikirizibwa kutandika ishomero rye kandi nahereza certificate nohereza mu utaha kwa kugira atyo ataho umutemo gwa sento gwa rukwenda kandi abantu bagushashura nangwa kikayamba ahabo kwa na za universities kuzabereza zo bwananyini ebya government byaba bike so bayambana abo babiri nabasa kutunga kasenteke yashoma nubwata kugire mu university ya government konka kucyashuma kucyashikana hansi kugira ngo no wa nasare natandika no wa primary natandika icyo kwenda cyona isente zabe sente so aha amashomera ga government agwa kubera no shomera mubusha bagataha hitwa kwita competition ukuhakahakana ahabo kugira ngo niwe nonda ngo utagwa abanasare beine boarding
ikiba kubasa boarding no kugira ngo abazire nibe basaba shashura atwa government na wenda ngo ateho boarding atakitaho boarding akwenda ngo oriya ukushoma kwa siskara kutyo kwabo kwa sente konka ecyakuberekiriya mazima government kuyakufireyo kajya ngo burumuruka ATM primary school burugombora ATM secondary school egomborre mpango ATM secondary school zibiri umwana gumena araromuka nagende se bigere naza hishomero nashoma nagaruko muka atakushashura boarding ezo sente government ikazibasize eta nobwo hati government ne shoza sente nyingi mwana wanje tayebogu nashitamaka kiko ka park nikitangaza na ba headmaster abu abar kutunga sente za government akwa government ne shashura sente buri mwana ibar kweta capitation grant ushanga no kukigambira abaziri batakukibagamba government ya NRM ne shashura buri mwana uri yahishomero ibar kweta capitation grant igarike shashura abashomesa igaraka ebarondero buraro n'uburabe butaro kumara abo kwa abashomesa baba bashashwirwe bakurara jya hishomero cyo n'ikintu kikuru munonga abana baragahihi bakushoma icyo tukakibasize nyo ningira ngo ikibuzo cyawe cyakiri turemesibwe ki icyo kubanza no tegenshunju kurigiro ko mutugogo meziri amazuma gari ngo ebitwine gukora nibingi ebikoze sano biki priorities za government ningi konka kandi nabo mwe ningira ngo twine kufocusinga kwere education president atwetsere mirundi hati ningira twashitse murundo gwa kana tayibogo nanjura nagamba ha kintu cyo ngo abana bashomere busha universal secondary education konka no ijuka ngo na universal primary education nayo nabagarake nyuma bashabaka sente konka shabaka sente no baye kanitwe kanabazira abo kuba buru primary school inakachiko ka PTA inakachiko ka school management committee obu bukiko wa government nabariyo omwe orukushitama abandu bona nubabo ondijo wakwetwa government abo kwa headmaster nabana shitama akachiko abo nubo bakutaho mutemo gwa sente nyenda kubera amazima ngo kintu icyo kihire abana benji omashomero bone government ekakora kikureba ngo abana bashomera busha icyo kubanza buru ekyetengo cyayo plan yayo kugira ngo burumuruka eze guze mu primary ekikirize kandi kugira ngo burugombora eze mu secondary ekikirize nikampereze cyo kureberaho kishaza rindwe bembera nyine amagombora 12 ruteremu na town councils egombora ya Rwetamu nango hati bariyo baza kutombekera seed secondary school konkateji hariye ya private city igombora ya kenshunga bahereze kugishara taromu government seed school nangwa abazire nabantu ba mukama betandikiriho yabo St Mary's Mitoma kandi nanyinteremu umukono igombora ya Kayanja taromu secondary school tine ni Rwaro nangwa nemerukana yitene primary egombora ya Rwenshande harumu secondary school yatandikirwa abantu na Church of Uganda eyi government inekutwara ikashomesa ikashashura abashomesa ikabahereza bitabo mbwe n'ibyo nibi kuturetera twaremwa so ekikuru ningira ngo purpose tugire ngo abana ko barabariye bo kushomera busha esente tuzine hatka twaza kutunga sente za oil tuzikoze seki tugire ngo twaza kushomesa abana bitu burumuruka guze mu primary emiroke mihango haze mu primary 2 ibyo ne bya government konka we kajenje rukwenda oine abana be yana basa kwashashura mu private aze yashashura konko mwana utarukwebasa arebe ngo yazo mu ishomero ya government cyabo koraro mu kararemu akomenta andagikome konka shome atakafa akaitwa butamanya ahabwe sente z'amashomero honorable tayebwa kokoreba fees z'amashomero gitu fees no kuraguzana ne moment yo kutwara sente zo mu Uganda agamashomero gutu kutamweze sente zona mwana wa nasari mtwaro wa chanana milioni emwe secondary milioni 2 n'icweka sente zi abazire bambaza nabamba manya icyo bari mbashashura we bari munonga nabamba manya icyo bakashashura mwenu nandiane budget ya education sector mu Uganda hati na 8% of the total budget na trillion 5 na billion 8
iri ni sente capitation grande yiho nari bukazangira nagamba nishirinje mutoro umwana wa primary yes burtamu nkumisha tunabishatu burtamu yes hati kunye kubera nimpirwa abukwataho mu government bakitegereza ukushomesa twakwangira ahabo kuba kigererwa cyo kushomesa no kugira ngo ushome ujogere cyo wakora kandi cyo washomera aba bantu bitukura mbatunga bine PhD abi Francis yanatwere ka myaka 15 nabari extra genius kwereka kumanyisa uburyo umuwe natakwingana so bwenge na mugenzi we hariho umuntu ayino bwenge bwingi hariho umuntu atine bwenge bwingi kandi umuntu ayino bwenge bwingi no wasa gukora ibintu ibya karamagezi ninga ebi so government ekwiye kubenenda kukikora aha bwanyuma your own opinion tukakwase tugira ngo free education for primary primary abana bashomera busha ahabo kuba ntubingo butamanya free education umuntu ayigo kushoma ayigo kwandika ayigo kwasayininga ari mufiteri kinkumu ayigo kubara akivuga n'ikikondo cy'amashanyarazi abaza kushoma kabi denja hatari gabo gatakimutera there is sentence dufite ko mu secondary kushomesa umwana wahiza senior 4 akereba ko ushomere akabura kuza gukora imirimo y'imikono akwashomere kandi imirimo y'abashomera tajini ukashanga nasiba narangushinga mu cyaro izo sente tuzirekera abo kubasa kandi nabo bana abintu bwengi mu screeninga cyamushanju mwareba umwana highly competent urukubasa kuija kuba aeronautic engineer nyencha kare government bino yatamusinte derogwe utaratungira mu cyago kuba genius concentratinga kubija atanere age ayigo kubija achaza kweze myaka 3 nabije ushanga nabasa kubije ikintu cyo kushanga cyabiza mu machine konka mistake itukorane abana bona ntwenda bazumki umusekende abana bona ntwenda bazumuhaye kandi imirimo yabo tero now competition aheri to kwija kuzibura abantu kucyaginga sento mu mashumiro nyobwira unashoma nkantambara kilomita mushanju mu primary my father karium akatine sente nangwa ne sente zo futayishumira katazine konka ko yabashaba wazire waza akato budongo bw'amatafari gokombeka physical energy umagufite sente akatazire abazira abana n'abazire bine sente batayaka sente kagura simenti ishumura gerata same system nothing yari gukora so toko expecting ngo mushomesa naija kubarire kwe akiri nashomesa umwana wawe umwana wawe ahike aririkwe nateka wanze kuronda izindi sente abazire cyo bakora mbone mureke tubona n'ubusente tushashura bwo mushomesa ayana aza kucyera kuronda kapande akiri nahandike arubaho ki ibyo abana barakore so icyo system ko kigume kandi the law in Kashomon Education Act yes n'abandi government cyangwa abantu batasho but when you read the act negira ngo muzire ashimiye contributinga ibintu aha mwana ibyo kurya uburaro n'ibindi zitari senda actually kiba kwanga ni sente kuzitorohera basi konke ibintu bajya mu ko muzirushimye kugera ki ebyetengo bishomye so nyona ni tegateka ngo mutega nsa program twikirize Uganda yanenda kugenda mu misho tumenye no ho waza kushoma kwikahari takafaga shumisize ryo abatwasa batine bwenye bwo kwikahari bashoma ibintu bakoncentrate kabugasara bakiziguta skills icya kabiri nza kwikiriza government abana izabona hamwe iziteka umushomesa abana kurgamo butamanya then orende kushomera ekir professional kurigiro mbwenje bwe ibintu ya concentratingeho itungira that focus answer government negera ngo enegeza ho kwigaze imihanda yona ero kuremesa abana kumara kushoma ero kuremesa abana kurgo mwishomero batini skills
konka iwe tukurebeka nkoro kugihereza emikono amageza gukubenohereza ahakiro kubura muntu gahe gabare munonga kati eje nkora nangwe kabire runungi ahubwo kuba koro kuza kwetegereza nkaho narebo habata kuyabanaga nashobora ushanga ngo private sector ikwatirire munonga aha abantu abatine mirimo ninga aha abantu abakubire bashaba government emirimo kandi government na emirimo itagira so koro kurga waza nko mutawuni ushanga mu magaraji hijwire mabana ushanga mu workshops ezo kubija hijwire mabana ushanga mu welding hijwire mabana bacendereza aha government road so government ukureta encourage kagira ngo egiteko mu mashomero chikabire kitine enshonga konke kiri kureta enshonga na applicability waza kwetegereza noshanga ngo enkore yo kugira ngo abana bagire bakora products bakora yakurwe mu ishomera be namanya kubija namanya kuhesha nebindi no ijo shanga hariho ibintu ebirukwetengesibwa okusupportinga enkorejo kureba ngo yazo mu nkora hatu waza kwetegereza noshanga ngo ebyanga bingi bya Uganda nibirabwa amashanyarazi konka tibyine mashanyarazi hatu no ijo shanga ngo hariho nk'ishomero drinko ko mbyaro ati nko murizanya kashonjo shanga rinko ko munda za Nyakabungo ushanga rinkahi konka amashanyarazi garukura bahameyini kandi gaceza kuraba hamini ushanga nka transformer bagitire mu trading center so ateri shomero eriyo kushanga umuhanda no branching otakashire mu trading center amashanyarazi ngarabayo abana bishomero nibagarabaho konka ishomero ryabo tugakozire ki tugari dene kindi eje nkora yo kushomejo ukashanoreba ngo abana nibahabahereza topic ngo rero bo bekore research konko ijo shanga gukora research eco kubanza ncetingisa amasomo esimene yenda internet esimene yenda na site zo kurodinga ho data konko shanga ombyange bingi ninge byange mwe hatari yo na network hati so orebangu eje nkora no guhera nungi konka ebikuza kugitera hamutwe nibyo byingi kandi Francis turi kwendera harabaye mbatensa omukakiko ka honareba amanyamushega ako batiraho kwetegereza obwegeso muyanga ka Education Policy Review Commission chimbo mbibaye mbatensa bakambatensa ngo tuyehe bigezo ebya P7 ngo tukore progressive assessment okachemba okongera hani ukarikira muri twine twaba nitwenda ngo twindura ahashumisa yitu nabandi kitarabiye mu nyinsi twenda kora cyenda mutukore sacrifices mwen hari ucime we yagisa waba no government yataho uburyo bwo kureba ngo yasha change mu bana kurugumu primary ekaba change rekiha mu abana aberije kumizamo nabo abandi nabo bakaba bakunda kubaje namwe kwenda fite rumcha hona batayumva nywe ningira ngo primary na secondary tukiraje mu myaka y'imyaka niba secondaire eshatu turiyo kure bakiriza yingira wagira ngo government ite mu resources zone atakagira umuziri washashura kasente ukona ukandi ukasa mu kimanyisi ukakora deliberate investment consultation yo kuba ukareba ngo ukurwo mwana narwo nasari nakomu anaheza ordinary level umwana ogwe bamasesinga bamanye cyashimye kuba because nenda gamazima waburi utakumara kubara mwendo utakubasa kumenya itanu wagitokishana mungaba bafite mu lesson ya 40 minutes the whole of your brain is redundant ubu wili notiri cyo mwendo bofiriwe so ati cyane umwana wa masesing kayo cyakubasa gukora umbwiro aha level cyo mukorera kwawe primary na secondary no secondary primary na secondary hati umbwiro ukikeza kubaho abarayongereye kuzamu haya mu university
hati government ne yacincira mbari abakwetegwa hamwe ebyetego byayo futari cyumusizeri kugira ngo umuntu wera cyete abekwetenga habyetemwe byinyi so neba yabihiremo hatabo legenda rabo riri abasigara muruva asinya 4 yabe competence based umwana wasakwa inde certificate ye ya directorate of industrial training ariko asabye gushobora kujya yigasara narshi umuzina wasakwa mwongereyo rero government yajya ngo gupana wasakwa twera umukoreki nayo gumuzemu nawe so at the end of the day kiza gukora ibintu bibiri ubwegeze bwitunza kuba meaningful ninga bigire ikigendero kandi cyakati cyungi twineba one member of parliament nabira echo kiza kuhera umunyayiganda kumugega izoba iri government yashaka yakashanga ino resources zo kubasa ku shomesa umwana wa primary no wa secondary 100% hato kashanga mu nyowe niwe tamukwe kufutandika tukuzaguza kitu kuzakwera umwana mwishomero hati kibanyisa ngweze centers bakari zigumahaka zakore ibindi if you make education free even if health is very expensive because hati tobarya watu webuza nubasa kushanga hariho waheze imyaka 5 atakashurize emtwaro 15 health but each one of us every time esente za kushoboza every day nesente nyingi akushoboza umwana okay so in so doing the government will be rich okay thank you so na yangu uko wakimbuza niyo ngira ngo okay ikintu cyo kugira ngo abana bashome barge mwabo babageji babasesing kare okay to me it is the way to go towards your compete garama thank you wana ruso nikajonye n'icyo hano ati nanyenda ko icyo kureberaho abari kutureba twine cyenyanja ni kituro mumizi twine njojo ni impango netura negenda buri kimwe kine bikiri kubasa nebitaro kubasa wakwata enjojo ukagito mumizi ngo competing ne cyenyanja ukwirukanga cyenyanja nikiza kugisiga konka kandi wakwate cyenyanja naje ukaje ngo kitembo muti kiri kuza gubasa konka tikimanyisa ngo cyenyanja ne kisuru narenjojo nensuru ahujya ngo tiyagirete mbwenu nakozese cyo kureberaho icyo nko kushoma kwitwa Uganda namazima kurugo mu kibina cyo kubanza kuto mu kibina cya mushanjo abana wabatandikisa urukureba icyo umuntu ariko basa gukora ishahejo no mufokasinga nacyo titeka ngo twene ntuza kuba ba professor bo gamburu rungu apana kandi tucheza tukaronda umwana karoga makerere ari mechanical engineer emotoke kafaharia takubasa kwindura no mpira akaronda kadugara warugiremo umcyamushanju ajuire ovoro ngo amuhindura mpira nare engine yabeta ngweno okushoma kwitu kwine kwa identifying umuntu aine kiconco ki tukabana cyo twa ecya kabiri qualifications ezituru kutunga Boaz no qualifications for jobs they are not qualifications zo kutaho emirumo abana ntushoma ngutuze kuronda emirumo konka turi kushomesa abana ngo behangire emirumo nicyo cyo kureta ubuzubo bwona umushija no mukazi batema ebintu byabo bazoma banja bashomesa umwana heza akeza buri cyo gukora kugira ngo aconcobuize ahabo kushomesa umwana uko atamushomise ngo agire iki yakora amushomise ngo aze kuronda umurumo wananga kandi wananga nayo tekiriyo aho narebwa nubwo twaku Rwanda tuta competition eri kureto hawo abantu abe namashomera gabo natego kugumanza Rwanda munonga ahabukuba buri muntu nando mwana we akoreje ahariza ruteze ko rwo mu UNEB amashomero ga government rwo kwenda kutamani aha competence konka umuzire nahora competition muzo mu mutwe no dealing with that competition kandi gwa liberalizing economy wabare nyoni ntekateka ngo tukudiringa na competition namba yuko banza nturininga mbere abanyakashonji ngo twimuka abanyakashonji abana betu abatakushikaje kuzo muzase senior nungi no muzahaya nungi
aha uko amagezi tugakwingana tukabura kubatwara umusekendure za private tukabatwara za technical kuza kwega skills nubwo inishomeri ya private naza kurihindura technical aho kandi business kwa kubura business na business ahi yagira ki so ejo competition never yaho kibe demand driven exactly kandi cyo twine gukora so no ku sensitizing abazire ukareka kushomesa zo mwana eryo nakashomese nanye kashomese yasesinga umwana wawe kwara ako kitwija kwikiza ka fact abana tukwingana sabwenji kikaba ibiconco tubikwingana kwara yasesinga umwana yaheze cyamushanje wareba ngo ubuzima takubasa kuza museni yanchakara kaba doctor hati wichora ko utaza kuguzente ku muto museniye ibiguza kabuzi umutware umutekeniko azo kushomba ki nabasha no kuba engineer murungi munonga leta atandikira hansi aho kwa any time wabo orabira mu skilling program ahantu ho naho ku droppingiraho out no boy numuru thank you wenda no heza certificate nukora wenda no guza mu shuma diploma ko kweza diploma nukora wenda no shuma degree so ejo ne advantage ejo nikikira umwana kushoma akaheza P7 ukamuto musini yakwaza uruho ukaguzita kakazo muhaya ukaguzita kakomuto mu university Kampala university akargayo akabura umurimo emyaka kafa sente zikafa kandi nawe ngakanga kora akana yereba ngoshomere thank you mama kandi mbashomera tano over mama ndikora turiyo closing topic age obuzo butuye no mbibwegeso mu Uganda tuburi unique ahari Uganda tino kwamya ngo Rwanda abana ba P7 nabakore ukopo bya plastika tino kwamya ngo Kenya nabachikora so bugisobu no bwa Africa no bwa developing world so you do exonerate government somehow yes nuko konka nyobo kucara nangwa brema hindu kucara kugitera ha government hata cyo kureberaho ito turukura bakana batugira ngo backbone ya Uganda na agriculture kuko kuturabe turi ihanga rine backbone ya agriculture aha bwace niyembe yo mu supermarket za Uganda nerga Kenya aha bwace dodo eituru kugura amahanda nerga Kongo aboko ba ansere mutuba kugihinga so hati eki nakubire ni intekateka itwenkihanga tukabandize tumanya amani gitugarinka hati focus tubano ho twagiteka ahubwo kuba no bya business bano kushubura obaniki waza umu business itari mwete gwawe ukazo mu business eyeshyoncho cyawe kitarimo to kubasa kusurvivinga na business ejo so nico kimwe nitwe byaha twagumana tushomesa abana turi kubajema umukintu kitari kitu cha Africa kitari kitu cha Uganda results za kugumazirgezo kushanga turi hano tukomplaininga ntubremingo ogu ntubremingo riya so nka government ninga bakora bari mu government twine kureba ukutukubasa kugaruka hano amani gitu kugarabe gari yagura karica nangwa abantu bwiro bwingi kare mu bamariro bwire muri kubashomesa abikwatirine no kurisa abikwatirine no kuhinga ahabwo kuba amataka no bwe gatari mingi konka tukino mugisha kugira ngo namacha amataka gutwine gacira mu rwezo naho rutari government ne basa kutereza ebijimusa ninge birisa kugira ngo tugume aharayini erukwatagana na neki twakuriremo kandi erukwatagana na nembera zihanganye fair enough twaza kumura mukace turagarice nza kuba tuganira karuruka kawembe north by election akaruruka hwiri kandi kasingwa wa NUP katugarice bwa nyuma cyo ne cya FDC netukwakira ahari rutoke Classic Hotel erukushangwa rutoke Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga rutoke okuza Mitoma omuri Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo murembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza
ebara erimu buri kimwe cyona bine sauna na steam rero garden zembaga rugogoma conference hall yonesitamisha abantu enkuyanza ibyo kurya eby'ekinyankore hamwe n'ekifirika byona no bishangaha ibyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 5 8 makumyana rutoche classic hotel buzima reba niyo nungera kusingayo. Tayari West TV niyo inoreba mukashishikira izoba program no kubiri omwanjozi ndi Boaz tumwesije kandi mukashishikira izoba tuine abakuru tuine MP wa Kashonji Honorable Habatayibwa nuwogu tuine MP wa Nyamushozi Honorable Kajwenje nwari kurataho nyine senior education system mwami tumwebaze Francis hamwe na activist wa FDC omwami ndikora Anselm arinitwe Elizoba katu kwa tichuke cha kabiri cha programu hii. Abantu omureka wempe y'amatemba omurembo rwa Kampala orwakana bakazo mu Karuru kutora na MP wabo musi. Bakabine MP wabo yafa omugenzi Muhammad Segirinya. So nko kujya cyo kirugamba echa the Parliament Elections Act 2025 bakija batama amendments ungambagera ngo MP ya resigning nari yafa ombero nkaga tube tahakaruru ko kutora na MP ondijo. Ncyo twakoze rwakana kandi buri kutwa bazire tukatwina besindira kwingana 10 ndi eventually akaruka singwa candidate wa the National Unity Platform omwami Elias narukora Luyimbazi Noroya abaye no bururu bukiko mutwara gumana kashanjo kandi omuntegeze habe ntagwamo candidate wa NRM omuchara Farida Nambi Kigongo muhara wa Alhaji Moses Kigongo first national vice chairperson wa NRM umuhangariona and kandi sabana babaga n'ubururu bwasigara Farida Namba baye n'ubururu nkakana na something icyo rukoreka ngo naruko waramusingire hari munonga akaruka kaza mu orwar wengi abantu amwe baterwa bibyo korinda abanyamakuru baterwa kanangu nibyo korese mwe na munonga za kamera za kwato na za buzwo and narukora wenyine bakamukwato waye handikisa twareba bibyo korinda abine za maskamisho utakumanya yanoha mbeno discussion ibempangwa karuka aba national kandi kakabe kajya karuka constituency now eventually akaruka hwire hatwine post election analysis nyina kutana MP Kajwenje Kawempe North okutana ho na Nyabushozi nari na Kashonji nari nisha za ryo mucyaro kabwejo bo bine nguto za Koransi bine Rwaro I think regional referral hospital bine university hihi bine amashanyarazi bine interneti bine mizga tapu but all that enaremwe ruzingire nizarebre why okay enarem kuruzinga shono mushango kugwa kwegura yo mushango na hesingire kanaho takukwebere konka ekikuru no kugira ngo Kawempe nangwa hatakabereho no na South ekabeture constituency yabereri ya Democratic Party ibiro byona nangwe cyakweba no kugira ngo ubatakagishazire na university kukira yo keri mu Kawempe Makere University kiri mu constituency niyemo kwiyo hatkubashazire North yagarka kuri so namazuma ibyone birunge bi government ya NRM ekozire nkenguto nkamashanyarazi nkamarwaro Kawempe biriyo mbwenshi kandi abwinshi bantu batarukutera government ya NRM icyo nacyo tikimwe ombi birungi ebi government ya NRM ekozire kugira ngo abantu binobugabe bwabo iwe norete byo kurya no bitaho abantu bacuzinga mu kibarukwenda
obugabe bwa NRM buyaretsere obwo kubanza no kugira ngo nobasa notera ikigombe cyo rukura no yenda cy'umutima go gurukwenda nyine nyango icyo nacyo ni kimwe mbirungi big government yarwanyisiriza ekozere no president Yoweri Kaguta Museveni yagireyo akashaba karuru akagambe birukuza korwa kungaba karuru bakunda bakatero wanupo tubugabe bwa NRM gwekozere kandi muri yecyo wanupo naza kuzo mu parliament narahira tinuru kumukwata mukono icyo naningira ngo kitatweba tukareba kugira ngo abenshi abantu baterire nupo kandi shagwe abantu baterera NRM nare bindu bigombe konke kinanyenda history nyuma wagarako kake icyo ne kitreka eki NRM yakwenenda kusinga tukore nguto cyonka konka kureba ngo ya shenda abantu munonga akwa nubundi tabakateraga NRM kandi batura batera DP kuyarga kuyamirwa nup batera nup so team kamwe ngishemire kutangaza real konka ekirungi no kugira ngo turebere turebere UPC abiti mutabano wobote ebigombe byo butegeki byona byayijumberamo byona byaronda karuru naba independent cyaherezo mu gisha abantu bakawempe kugira ngunga itwe nutwendeki kandi kibar kwenda makitu onare Wilson Kajwenjori cya paso n'akakiko akakutwara enshonga zo munda yihangane byo kwerinda cyumanyisa ngo niwe ori ku chebera emirumo ya polisi n'amazuna so batabana bawe nabaraba bagira kawempe abibyo kwerinda bakora umuntu mugwa bande bunde batakunzire how do you comment about that icyo kubanza tubatabana banje nabahara banje nubatabana kandi baraba abanya-Uganda niwe nubatabana bakukirakiriye icyo nubakuru bawe niwe n'abanyabuzare bawe nyewe mu rumo rwanjye ugundi gukora no kubahereza budget yo kukozesa emirumo nambwe hati ninkwamiza esandero kwija ko barije kuronda budget nikibasa kuba kimwe mbibuzo barabuzugwe konkare tureke kuryaza manyo ababara kutureba tugamberane jamazuma omwe omuntu omwe takubasa kurwana omwe it takes two to tango kandi wa kabiri yatakwenda kurwana ukubanza atakurwana umwe tarwana mbwe nikimanyisa ngo wa kabiri nawe akananda kugerata kurwana nari nawe akarwana yebare mbwe n'umushango kuturagute aha muntu omwe wenka NRM ntuba twaferwa bingi cyorobi kujuma NRM cyorobi kujuma abaserikare cyorobi kujuma abapolisi cyorobi konkobura kumanya umupolisi wo kuyakuba yabere na yerwana obu narokora obu yaba nominated kandi ikinyendo n'amahuriro njyaga kakireba bakaba towards nomination bakakora parade offices zabo parade yamahe ngagireba yebare munonga barkwetekatekera nomination nakaruru konke cy'amahuriro tiga kukigamba ko bagize oh yes absolutely intelligence okay nayo nimbasa kugikwereza konka bakandi betekatekera karuru bakora parade bajwara za masks ebikubashweka amisho bajwara ebyenkokora ebyamaju nebyo munga Commander in Chief yarambura Commander yebare munonga Commander in Chief yarabaho batera salute bakora amahegabo bwen hona kora hurre ngwenjo birthday okay kora hurre ngwenjo kateruma hona garango gitami cyo rukumu tukumanya ngo yebare kubitaho ebishane byebyo tukumanga ubushoborozi bwo gukora amahe nebikwaterine n'amahe abanya-Uganda bakabukwatsa NRM ondijo rukubasa koratyo uguna kutera na kumuzi ngo agumiyeho rero ko abanya-Uganda niyo kuba barakwereza ubushoborozi kurabo mukaru ngaka kuba niwe ugire monopole ndikora so candidate wanupo singire ndebere FDC ije yakatongera kumuhagira andi ninjira oshemerirwe hati nawe njoreka ngo karuru kitu wo inabantu no matter the obstacles no karabo thank you wabere munongo mutekana sa program inza kubanza no kurusi abantu bakawempe ahabo kuronda omwebembezo betoranire kandi ubekundire
ubatirwe inkoni bakaterwa tiya gasi owasiyuti ya blue screen yawe uri kutureba nuwe narukora rimbazi muza mu answer bakasharamu bakagira ngo nitutora n'ubwo kawempe kurigirira mutubire nturo mu campaigns eyine bizubu byayo kawempe eyine kizubu cya drainage ikimyara haza kimaze urubwire bwinji munonga kawempe eyine kizubu cya kasasuro nangwe cyo n'ikizubu cya Kampala yona parliament aba bakasharamu kugira ngo hakire buri izoba sore abakesisiye ngo hakire buri izoba motoka emwe ebenesho mbakasasuro emirundi ebiri kunkani bakugira ngo aha motoka 10 motoka nkina nizo ziri kushomba kasasuro kandi nabwo umurundi gumwe so hata abantu banaga kasasuro ahiba kwenda drainage yigara so habire hariye bizo byinji omurka wempe babire bagira ngo edomara ya mizi hateri hari shiringi 15 kandi omurka wempe no hamwe babire bino mu mutwe ejo kugira ngo wabira ari MP wabo mukundwa segirinya omukufa kwe government basa kuba yabire ine mu mukono so akaruraka abantu bakatire bonka bakatera bino busungu kandi ekindi government obwe iziromurka wempe kuronda karuru ebire ne karonda nke opposition nore byangana bitana ata abantu bambarara ninga Kampala wijo kabagiro tiniza gukora ABCD kandi bakumanyangu otwiro mu power no bushoborozi bwo gukora ibyo riyo no bagambiro biro bwine konkatu wabikora bono bakuhakanisa konkito abo mu cyaro hatinka honarebo wanje ningo ndijo nabasa kwijana ati niza kubakora rugutontereza amashomero uko kwenda ubwame kandi abira yine obushoborozi nwabira yine ntebe konka atabikozire kandi abantu bagaraka bamwicereza so ebi byanga ebyarebereho ngebe byange byo mutawuni kigumere okubasharraho kandi nka government habu kugira ngo ebire yinenzuro ezo kugira ngo abantu nubajurumiriza kuba yabire ino mukono omukufa kwa honarebo wabo egerezeho munonga yayenda ngo erwane hakiro bushoborozo bwe ebahambe ahabanya Uganda ko kuba no yenda gukora kibi no making sure ngo kibe cyo wakikora hatina when government remerwe nari ticho cyayo kiri genda government egerezeho konka ekindi shuwa government ebireta kwenda kusinga kawempe akwibire ne kimangu pika gisinga konka ebire nerwana koreka ngo omurka wempe ekine mu mukono namwe niyo government siko waringire ahabwo kuba candidate wa NRM akaruru kari yakahwira kai no bururu kashanju na hati afunuro bururu kanana so statistically ko myake nabonye bururu statistically hatu bonka bo babire no barwana ukurebuka nkabine kibongireho hati cyo bacakivingi bonka ekibiro murka wempe ebire no manyaba abajungu hari cyo bakweta time travel uno basa kurganka hati orebe kikuza kubaho imyaka 50 misho so ekibiro murka wempe nicoreka twine kweteka tuta akarura kuturukuza ahubwo benko nezibireho ebyange bitakuhagira government ninge byange bine abantu abesimbire ko kabine obushoborozi bwo kwa accessinga authority na power inkone neza ko bakari so kutara ko mukarura abantu mutambure mwezirikira amabati kare honorable Habatay kawempo jirebere andi akaruru kaba akampiguza ndabeho ubwa MP buri mukiye bantu ku Rwanda bati wabare munonga namba yo kubanza nyonko wa NRM ni no kushasha akuba twenda memba undi atwegiteho konkati cyabasika kamuri binjo ready mwe tumukumara ubuzima twakongera njo twenda kutongera konkati cyabasika ahabo kushara muko abantu bakawembe namba yo kubanza kinkwe natushobora abanyarwanda inecyo wabuza ho kawempe keye n'amashanyarazi keye n'inguto aha bwenshi batafutera inaremo karuru eva kusiba mbabasha bakuno yo muri Eastern Uganda kuri yabiri nyenda abanyarwanda bikereze ngo government kwe kwa ne planninga tek planningira kwereza abantu abakize guhereza karuru ninga bataragika hiri nyowe nka kuri mutongore cya planning imyaka 12 kandi tuyirishoma na manifesto ya president hako plan yihanga imyaka 5 niba ne kwatagana na manifesto ya president imyaka 5
kandi ibi byombi nibikwataga nakwa ihangana ryo rine resources konka mwaba numuhereza planning atumuplaninga akarwo bururi 10 aharwe mukaga kucyakubikirye eco district sezitwere zitera 9% cyuruhura nakazo zakwizine buri 10 so government ete ku planning akore biye kora kurigirana bahatera karuninga bakatero akabona nabanye Uganda so ikinyira batubacimana ecya kabiri abantu bakawempe bembarunduwa bembarunda member wa parliament umurubukunguwa ubona urwo mu NRM ubona urwo mu UPC ubona urwo mu NUP emirimo yawe nena iyo kuja gukora mu parliament no kujwekera abantu bawe no kushijuma imbarira y'ihanga no kurondoreza government kozire no bageberagira bihaga tuko bantu bageberagira twereba ngogo no NRM ni ngogo no wa NUP number eta facts aha kiragiye kuza kuhera abanyarwanda bone mu kidebatinga ukweregera facts no tukujya guriyo NRM so abanyakawempe baronzura umuntu urukuza kubakorera imirimo yena ubano wa NRM ubano wa NUP nyo habanye n'inyango cyo bagenzerire barisura umuntu akuza kubakorera imirimo yabo yena konka eki wanobuza icyo kugira ngo kurwana munonga kuzom parliament hata mazima gargo member wa parliament n'umuntu wa mani member wa parliament n'umuntu wa mani nambwe nyoni insasara abo kushagana bari spicing member wa parliament ako member wa parliament cyari umuntu wa mani umunta kugira ngo aine knowledge na capacity kukora iteke rutegeka miliyoni 8 za Uganda n'umuntu wa mani umuntu ine capacity kugira ngo ashimeye kuba nareba trillion nishanju n'ibiro budget ya Uganda akagera vya muje akagishwizima karango ashimeye kuba neza gukora n'umuntu wa mani so member wa parliament abo kucetegereza umuntu nenda zo parliament mbakora icyo ni point ndisho umuntu nenda zo parliament ahabo kuba naza kujwekera abantu be aho ine capacity yo kubajwekera now think teka ngo abantu ab'ingene biruka zo parliament kurunda sente abantu ab'ingi mark my statement aho ko n'abantu ab'ingi abine sente aheri ya parliament kandi bakwenda basigaho bazikaye mu parliament so icyo bakoronda zo parliament no kugira ngo baze ameze yo kushwera mu ihanga abantu 500 kushwera mu abantu miliyoni 8 sinzi cyo kuzana namwe ni mabukora abantu ba parliament tukabara mu so nanyakira ndi wa manu kasheshaka Shago stamina we ni baninga ngomuntu duano despising a member of parliament ojo yestimvore chikumonyisa bari munonga Francis akaruru ukarebere ngomushija mukuru ngo arebere emijigine hinduka nibindi cyo byo kwinzire ku sharing ho nabantu ubaye munongo mu tebekazi muri politics ningira umwe tuzetegereza umuntu metakusha hariho ubwiro bwabiriho tukaza broad based government twine umugendo gwa movement system haze iki kintu tikumanya yaba abantu bakireba mu kikaho konka amasimagango abantu bakine ndikatikejo individual merit bareba umuntu iwe na wonjo kabakovisa ingota okabagiye tunyundi wa pateji bunu bareba umuntu haza iwe urwana ugeza aho ukora ibyawe byona konka bukwe bashara ngo bareba umuntu mu wakubasa kubakora to kubahindura ekindi hariho ubwo kubasa kugira icyo wakora kikakusisana I try as much as possible to be apolitical
konka hariho ubu ikintu cyagomba kujya mfashugu kayirwa tu kayisisara ahubwo kuba umukugamba ukwargaho kandi uko wagamba abaryahampa abagenzi banjye bareka ngo iki kibireho kiza precasa y'icyaha 2020 n'amahisa nyuma and nangenda ngo habeho buri gukora ngo iki kintu cyahindurwaho ahubwo kuba nyuwe imyaka y'nyasi n'abagenzi banjye shana anse konka wahurira okwenye ebiso hariye nduru ngwe mabazara baho nyo niteka ngo tikushobora kuze kimza mu yakaruri nguma yo akatikatera ahura ngo muguhagwa kwata umwambo wa abo kuba eje myaka tudina so ati wacheze mambo kasahari kutukacheze biha mazima hatera ahubwo umunyeto gw'irwiri bari gurekere mama yukari bagiriye mama kutekere ba so nyo niteka no kwera batakaye atijeri sebara umtijeri sebara abantu Francis so niteka ngo habe abachikwenda karu bahindura strategies yo karonda otherwise you can scare your would be voters and those who are opposing you and can risk their life can go in and vote and you lose. Thank you. Answer mwede cheke mwetu hendere okongera cyo musija mukuri yagamba twinide cheke no bakuba abantu bakawempe noreba ngo babatine series aho kuba akakarura kabire karumbasegirinya wagito bururu bwo no bayihireyo bukaburyo mu bururu emitwaro mukaga konko bururu bwababona bihireyo ubire buryo mu bururu emitware berna kashanjo ekiri kumanyisango abantu abakurengo mu mitware 3 batinire na kushohora hero so no rengo kibire kitari kirungi sibura ba so no reba Dr. Besije ari no muhuruza Dr. Besije orwa katano yesterday ayiziro mu koti bayikiriza bail application ye yahereza yo namazina gabo kuza kumwemerera kukabagarika bamongezayo umuramuzi yagira ngo ebiro 11 byo kwakana nibwari kuza gukora ruling oba bamurekura ninga bakiriyo ikunko ko ege space nayo kwebuza ara Museveni akwata kwesharo cyumanye obare mnonga onore kajonje twatwirwira kubuza ikibuzo iki maybe no sakukigaraka mu magezi icyara cyo kigira ngo twantu bari amezi mukaga MP akafanara karizayininga amezi gagata mukaga tutugaraka mu karuru konka amezi gangare ngara mukaga tugarako mu karuru nyuka ninjangu MP zuko kuturi bingi at least han habarayo mwaka umwe n'icweka nabwo titatira aho itakugera ha amendment aha konka hata nhabarayo mwaka n'icweka that's a short time still konke biragira urugamba mezo mukaga abo kuba abantu ba beki cyange icyo tubashemeye kurenzya nizo banarumwe batajwekirwe nambwe neberiye nshobe kumur kubana mutwenda ngo tube turi nka hati twatanduko kubaga budget member wa parliament ashemeye ko yari mu committee nari mu plenary konka kandi mwe numwenda ngo abari ya abantu baba batajwekirwe hariya ahiba kubaganda ebya budget konkani impendera abantu banyabushuzi cyo kwanzana nyenda kusima twagamba kintu cy'amashomero no kubutura umutindo gwibe wegesho muri nyabushuzi nyenda kusima amashomero ganyabushuzi na munonga aga kinono community high school bino mwana yini 19 ishomero rya Nyarguruka Nathan yes c'est de sapientia amazing rebe no mwana yini 19 bino mwana yini 18 mpemo ishomero ya Father Blaze ishomero ya Father Blaze ndi abangera Bishop's Girls nicyo kimwe Karo High School nicyo kimwe Kashwa nicyo kimwe Sanga Secondary hariho abanyenda kutabarcha ba head teachers n'abashomesa abo mu rumogo bakozere umukubutura umutindo gw'ibyo gwegeso muri nyabushozi na munonge bya sciences kandi kusimana ruhanga abo kwananye ni mangwaho nyine hwitafari munonga nyabushozi turi ntugitwara umwisho abo aranga ni hangari yanje nondagaraka kwisimba kugaraka kuba member wa parliament wishazari ya nyabushozi necyetengo cyanje ahabu kuba mu rumogo ningo basa
ningukora nterimo amani kandi nshaba ngo n'abanyabushozi nabo babe nuko bangerera ngo mize mubajwekira baranga ni hangari yanjye banare batayirwa ni wetereze bagambye gusibura babare munonga yagamba education kagamba cyakawempe nyoni ntegateka ngo akarukona kakaro odare imwe abantu abo katera mutaresere muvuyo polisi kugira ngo yatera akari tine reason yo kutera konko kimanye ngo muvuyo go kureta polisi yatambuka ititi ya gas jimanye mahisa ngo packet kama kubiyashatu bwa panado umuyirwa ruto bwaze akwabagura tia gas canister izobe ryo polisi yasiba na yurukaniwe yatunga allowance yaneza gura headaches ikajitwara mu health center 3 mwene tumanye ngo bitukora biona twantukora kavuyo umbururu twantwesisara nakumenyesha abo kutureba kandi n'abaturikize ngo twetantare ukora kavuyo kakaruru cyabasika hano rukajurira ya kigamba ngo umuntu umuta kurwana ugwije kutera kwiruka takukorata konga tureke ko leta bwako nito twifirize hanga nito abanyagashoji kandi abo kutureba nyengera ko sibire ibintu bimukora n'umumbi y'umukashana ko futeganiswa konga tugumisereze tugumye twara munonga Ndenda kwebaza honarebo habatayebwa MP wa Kashonje kutayira mukashishaka ndenda kwebaza honarebo Wilson Kajonge MP wa Nyabushozi kutayira ndenda kwebaza mwami tumwebaze Francis educationist witu kutayira babare answer mundikora arinitwe nyo kutayira ndenda kwebaza technical team yitu abari mu control n'abatwatira kamera na producers bitwe na management ya tayari West kwereza akira akisha hezibiri kuganira enshonga nkuru n'abandi Boaz tumwese turagaraka tureba n'wa mukaga isabitera kwija mukama abarinde ejeni tayari West irakariyitu sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lyesanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira omwaka gwa 2096 kandi rya mwanya gwaryo omuri Mbarara aharuguto rwa Zakabare omu town ya Ruti bakwinira obwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial, accountancy, journalism and mass communication, electrical engineering, civil engineering, automotive